Ndagushimiye nkwifurije kugubwa neza no kugira amahoro n'amahirwe udahwema kubana n'umuco wacu TV hamwe na radio televiziyo Nuru ya Mashariki. Turi ku itariki ya 3 z'ukwezi kwa 12 ariko kuboza 2024 tuje mu makuru yo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Amakuru mugezweho nanjye umushakamba mfatanije na mugenzi wanjye Sentama mwaramutse mute mumeze mute? Twaramutse neza mushakamba namwe mwaramutse. Yego natwe ni amahoro rwose. Yego. Tugiye kugaruka ku zingingo. Ingingo tugarukaho ni ingingo zigera muri enye. Ingingo ya mbere M23 irimo gushwiragiza FARDC n'abambari bayo muri Masisi na Rubero. Imirwano yaramutse muri izo teritware zombi. Yego. Indi ni umuryango w'ubumwe bw'Uburaya wemereye FARDC miliyoni 20 z'amayero yo kurwanya M23. Ingingo ya gatatu, Tshisekedi yasabye Kiliziya Gatolika gutegura amasengesho yo guhagarika intambara ya M23 n'ingabo ze. Abyita ibitangaza mushakamba. Yego. Ingingo ya kane, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yareze u Rwanda mu rukiko rwa Afurika. Yego. Ngira ngo ni ingingo zikomeye. Zirakomeye ntabwo zoroshye mushakamba guhera kuri ibi by'imirwano ukamanuka ukagera kuri iheruka ijyanye n'ibirego. Yego. Ntabwo ari ibintu byoroshye. Twajya ku buryo burambuye. Yego, reka twinjire muri iyi mirwano irimo kubera Masisi na Rubero. Masisi murahazi ahahora imirwano ni biriya bice bijya kwegera Rubaya. Yego. Naho Rubero ni hariya n'ubundi ejo baraharwaniye. Twahera Masisi. Reka duhere Masisi mushakamba. Duhere Masisi. Nabonye itangazo rya Lawrence Kanyuka ryavugaga ko mu Bufaransa Kinigi ni mu Bufaransa ariko butari Ubufaransa bw'Uburayi. Yego. Hari abashobora kubyumva bakagira ngo ni mu Bufaransa bw'Uburayi, ariko ni mu Ubufaransa bwo muri Masisi umanutse ahantu hitwa Bihambwe. Yego. Ugatambuka Bihambwe ukagera hitwa Imena. Ni muri Mema. Yego. Bamenyereye kwita ngo ni kwa Nyesi. Yego cyane rwose. Kwa Nyesi nibwo abantu bahita babyumva, ariko no mu Bufaransa bamaze kubamenyera. Ubu Bufaransa bamaze kubumenyera. Hari igihe twavuga mu Bufaransa abantu bakagira ngo ni mu Bufaransa bwa Mapa. Bakumva ari i Burayi. Nibyo yavugaga ko imirwano iri Kibabi, Kinigi, Bufaransa no mu bice bihakikije. Yego. Ariko amakuru bwana Sentama nge mfite nawe ufite andi wabonye aturuka hariya nuko imirwano byo ari ishyushye kuva mu masaha 10 barekoze batangije sharing narizo sarambwe zirabihorera nk'ibisanzwe, ubundi zirangije zirabasubiza ziranabinjirana birangira batangiye kwirukanka bakizwa n'amaguru. Amakuru nahoze mbona nuko ngo bahatoye imbunda nyinshi cyane zatawe by'umwihariko n'abasirikare b'u Burundi. Yego. Ikindi bwana se ntamugomba kumenya ni imirwano yarimo ubwinshi bw'abasirikare. Ikindi nyuma y'ubwinshi bw'abasirikare yari imirwano ni nkaho mu bice bitandukanye byo muri Masisi hose imirwano yari ihari. Yego. Barwaniye mu bice byinshi bitandukanye. Bigaragara ko ni uburyo bushya bwo gutera M23 mu bice bitandukanye ngo barebe ko bayitanga bakareba ko bayakarubaya, ariko byaje kurangira M23 basubije inyuma bihagazemo bwuma. Amakuru aremeza ko yaba no mu bindi bice za Kaniro, za Nyakigano, ukazamuka za Busihe, aho hose rurwambikanye rwose yari intambara y'injyana muntu nkuko bikunze kuvugwa. Gusa intare za Sarambwe zabashubije inyuma, aho amakuru yemeza nahawe mu masaha 5 saa 6 bavugaga ko intare za Sarambwe zibagejeje za Gatare zibirukanza.
yego Mushakamba hari abantu bashobora kumva ibyo bice bakagira ngo ni ibice byegeranye, ariko ibyo bice biratandukanye. Nyakigano iri inyuma ya Ngungu, ahagana Gatare ni biriya bice bijya kwegera Rubaya, harimo Kinigi, harimo za Kaniro, harimo za Rukopfu, ni mu Bufaransa. Uwo ni umurongo umwe, ariko umurongo ujya kwegera Rubaya. Aho Nyakigano ubu ujya kwegera Kivu y'Amajyepfo ni nk'inyuma ya Ngungu. Noneho uvuga Busiheyo irepfo cyane, ngira ngo ni naho ingabo zishyigikiye leta ya Kinshasa zisigariye, n'ahandi basa n'abahavuye cyane. Kuko niba babamanuye Gatare ubwo werekeza ahareba kuri icyicaro cya teritwari ya Masisi. Yego. Igice cya Busihe cyo kikaba nk'inyuma wenda ugana Muheto. Iyi mirwano mishya yo muri Masisi ikigaragara ishaka kwigaruza Rubaya, ariko se ko byitwaga ngo Gahenge, ibiganiro bikomeje, ejo bundi n'abaperezida bazahura, aka Gahenge kabaye ko kongera intambara cyangwa? Aka Gahenge nakita Nyirarureshwa. Yego. Nakita Nyirarureshwa kuko n'ubundi ni ku izina. Kuko ni Agahenge kavugwa ku izina, ariko wajya kureba ishyirwa mu bikorwa ryako ugasanga ntako. Kuko karavugwa ariko bagakomeza bakarwana. Kakavugwa bagakomeza bakarwana. Nta na rimwe intambara ihagarara, kereka wenda nko mu bihe byashize nibwo bigeze guhagarara nk'ibyumweru bibiri, ariko nabwo si kubw'Agahenge. Yego. Ntabwo byari kubw'Agahenge. Nabona hari habaye imirwano ikaze. FARDC itakaza abantu benshi, haba mu Isake, ngira ngo urabyibuka. Yego. Yewe na hariya mu Kibaya naho byarabaye. Ngira ngo n'ahandi byarabaye, biriya bice bya za Kamandi, bice bya Kikuvu, hose byarabaye. Wamanuka no kuri Kivu y'Amajyepfo, ibice bijya gukora kuri Numbi byarabaye. Bweramana byarabaye. Mu Isake ho byari ibintu bikaze bikomeye cyane, noneho hapfa abantu benshi. Yego. Kandi turamenyereye ko iyo hapfuye abantu benshi bajya gushyingura, ugasanga Agahenge karikoze ntawe wagasaba. Ariko ubundi imirwano yakomeje umurego n'ubu ngubu, ngira ngo wabibonye Karembe, warabibonye Pinga, warabibonye Zayihura, warabibonye Wazarendo na FARDC bakaza umurego bagatera hariya mu nkengero za Gashuga, bakirukanwa ku buryo bamanukanwe barashushubikanwa bagezwa Ipinga. Biriya byose ni ibigaragaza ko Agahenge kari ku magambo gusa, ntabwo Agahenge kari mu bikorwa. Ikindi twavuga ni uko FARDC buriya ngo ifite tekinike, ifite uburyo ikoresha. Yego. Ngo babwita ngo ni ugukora ibitero biri simultane. Ni ibitero bigabiwe icyarimwe ahantu henshi hatandukanye, n'ushaka ngo gutesha umutwe M23. Ariko twarabonye akenshi birangira ariyo bikozeho cyane kurenza M23. Uho babishyizemo imbaraga nyinshi. Bazishyizemo, kandi kuzishyiramo Mushakamba. Iyo dutangaza amakuru tujye tuyahuza n'andi yatambutse. Yego. Atambutse igihe tuvuga ko hari indege za kajugujugu zirimo zizana abasirikare zikabashyira hariya n'ibikoresho hariya mu bice byo hepfo y'Amasisi teritwari nka za Nyabyondo n'ahandi. Ibyo bintu twarabivuze. Yego. Ibyo rero byagaragazaga iki? Ni ikimenyetso cyabanzirizaga iyi mirwano. Cyagaragazaga ko byanze bikunze hagomba kuba imirwano. Si aha ngaha gusa, ngira ngo byaranavuzwe muri biriya bice bya Rubero, aho abasirikare babarundaga babavanye mu bindi bice bakabarunda hariya mu bice byegereye Rubero. Yego. Urenze Kirumba. Ibyo byose byagaragazaga imirwano. Ntabwo byagarukiye mu kurunda abasirikare, ahubwo burya hari n'uburyo bundi bakoresha
bazi ko ari ugucakura, ugasanga abantu babiri barwana, umwe ararega urundi ruhande barwana. babibonye FRDC abo ku ruhande rwa leta batabaza bagafotora n'amakamyo atari aya M23 ahubwo ari ay'abandi, yatambutse ngo agiye kwitegura ngo imirwano. Yego, biriya byose rero twabyita iki? Mu ijambo rimwe ni agasomborotso cyane, ni mu buryo bwo kwenyegeza intambara. Izi ntambara rero zirimo ziba muri kariya gace k'uburasirazuba bwa Kongo, haba muri teritwari ya Rubero, ya Warikare, ya Masisi, ndetse no mu gace kamwe ka Kivu hamwe hamwe, za Bweramana, muri kariya gace ko mu Isake. Izi ntambara ntabwo zipfa kwikora gutyo, ahubwo aho ziba ziturutse ku myiteguro yabanje kubaho. Yego, imyiteguro yabanje kubaho, ubushotoranyi, ibintu nk'ibyo. Reka tujye muri Rubero ngo naho nanone yaramutse nyuma y'uko ejo intare za Sarambwe zibakubitse rwose zitababarira ku buryo bukomeye. Rubero naho imirwano yaramutse, tuzindutse tubona amakuru avuga ko hari ibice byari byafashwe, ibice bya za Kase, hari Mbongo. Naho wabireba bino bice byegereye kandi FARDC yari yarunze. Babonye ko ikiza kwemeza ko yarunze ingabo, babonye nk'abantu bafotora ibice bya Pinga byarimo imirwano nabyo. Yego, abantu nka z'umutwe wa NC Ndume. Yego, bidoshimira yari yazamutse yaje, bivuze ngo hariya hari imyiteguro itoroshye. Rero batabaza bavuga ko bamerewe nabi, n'umuyobozi wari ubayoboye yarashwe. Yego, biba ari ngombwa ko bavuga aho bari bari, ibirindiro byabo bakabisigira M23. ubwo rero ntabwo bashize, bazindutse nanone bagaruka mu mirwano. Yego, bazindutse bagaruka mu mirwano, barakomeza bararwana, ngira ngo babikurikiranye Mushakamba. Ubu barimo bararwanira ahitwa niba ari Kitsombiro. Kitsombiro biratabaza, bikurikiranye batubwira uko bimeze. Bwana Sentama, ngira ngo ikintu bagomba kumenya niba imirwano iri Gitsumbiro nuko FARDC yavugaga ko za Ali Bongo baba batahafashe, batahambuye. Ibyo ngibyo biravuguruza ibyo FARDC yatangaje, kuko niba Kitsumbiro ugera Kitsumbiro warenze Ali Bongo, ibi rero bisobanuye ko FARDC iri gukubitwa bikomeye cyane. Kandi impamvu kubera ubukana bw'ibitero by'ejo, urabizi ko M23 iyo uyiteye ukoresheje imbaraga nyinshi, mwaje muri benshi n'ibitwaro byinshi, nayo ihitamo kubakurikira ikabirukansa paka ibaciye intege mu buryo bufatika. Aribyo biri gutera panike muri centre ya Rubero, bigatera panike za Butembo, aho hose muri iyo migi ikomeye ihari. Mu by'ukuri ejo habonetse za tombe nyinshi, ariko kubera ko atari izi migi ikenewe cyane cyangwa abantu izwi cyane, ntabwo byashamaje abantu. Ariko Bwana Sentama, buriya kwamburwa za Ribongo bisobanuye ko imihanda yose ihuza Rubero na Butembo yamaze gufungwa na M23. Bwana Sentama, kuba imirwano rero yongeye kuramuka, yongeye gufata intera uyu munsi, bisobanuye ko hariya hakurya bimeze nabi. Usiye ko nabonye na FARDC yivuga ngo hari aba M23 yishe ndetse ngo n'abandi bakomeretse, ukibaza uburyo ki yamenye abo yishe iri kwirukanka ihunga. Rero ukabona ko ni imirwano ifite gukomeza, kubera ko harimo gukwiza ibihuha
by'umwihariko ku ruhande rwa FRDC byivugiwe n'umuvugizi wa FRDC. Kibaza ukuntu rero bamenye ngo bihagaze gutya kandi birukankaga kibuno amaguru. hari imijyi ikomeye hariya, hari imijyi ikomeye, ni ahantu ubona hateye imbere. ngira ngo nimugoroba wabonye uriya mujyi ni Kasehe, wabonye ukuntu ari umujyi rwose usobanutse. hariya rero FRDC ifite ubwoba bwinshi ko imijyi iragenda igwa. bari Mbongo yaguye, Kasehe iraguye, urumva bageze Kitsumbiro, ubwo nibahava bashobora kujya Rubero. Yego, Rubero nayo ubwo bafite ubwoba. hirya ya Rubero ahitwa za Musienene ukagenda ukagera i Butembo. bafite ubwoba bwinshi cyane. yego, bafite ubwoba bwinshi. ubwo rero Mushakamba ubwo imirwano yakomeje, urumva ko umwanya wari wose dushobora kugenda twumva rya jambo tombe rigenda ryiyungikanya. kandi urabona ko FARDC nayo burya ikikubwira ko imirwano itari buhagarare, irakubitwa igasubira inyuma bigaceceka. ariko ubu ngubu irimo irakubitwa ikiruka ikongera ikagaruka, igakubitwa ikiruka ikongera ikagaruka, bityo. iyo bimeze kuriya rero imirwano ibiri bukomere, ibirimo umurego Mushakamba. inyuma hari imbaraga ziri kubasunika zibasubiza ku rugamba. bafite uko bababwiye ngo bazemere bapfe ariko bagarura ubutaka. ariko se ni bya bindi mu Kinyarwanda twitaho b'ibyansize. igihe cyararenze, ntabyo bagishoboye. yego, turebe iby'uko iyi ntambara noneho ibihugu by'i Burayi byaba bisutse bimenya amavuta mu muriro ngo bigurumane. barimo kwenyegeza Mushakamba. yego, ngira ngo babibonye ko batanze amafaranga, ariko gutanga amafaranga mugiye ngo ni ikindi. ni Ububiligi. wabonye ko minisitiri w'ingabo w'Ububiligi abifitemo uruhare rukomeye cyane. n'ikimenyimenyi wabonye ko bavuga ko bafite ingabo zimaze iminsi zitoza abasirikare ba Kongo, zimaze imyaka ngo igera mu 10. urumva rero ni ikintu gikomeye. Ububiligi ahangaha bwagizemo uruhare rukomeye, bwagize ubuvugizi cyane. wenda mbere y'uko twinjira mu itangazo hano turaza gusanga Ububiligi nyuma yo kubona butewe agahinda n'umubabaro ko RDF hawe izi miliyoni, uriya ntibavuze batereka dushaka kandi twakwimarira agahinda. urabona Ububiligi bukora nka mukeba. yego, nka mukeba. iyo hakozwe ikintu gikorewe u Rwanda kirabarya, bakishima mu mutwe, bagahekenya amenyo, bakagira bate n'ibindi bijyanye nabyo. noneho bagashirwa nabo bagize ikindi bakora, ubona twavuga ko yego twabona ni nko gusubiza. yego, ni nko gusubiza. nangiye kubivuga ukundi ngo kibangamiye cya kindi, ntabwo kiba ni igikorwa gikubiyemo ishyari ry'ibiba byakorewe u Rwanda. noneho wenda mu gihe uri kwegeranya itangazo kugira ngo turinyuremo turisomera abadukurikiye, ndagira ngo abantu mbabwire itangazo rivuga ko gutera inkunga FRDC umutwe wa brigade ya 31 itabara aho rukomeye, ariko ngo kubera Kongo hakomeje kwiyongera imitwe yitwaje intwaro. ariko baravuga iyo mitwe yitwaje intwaro mu gihe tuzi neza ko iyo mitwe nabo ubwabo bemera ko iyo mitwe yitwaje intwaro yamaze guhuzwa na leta, iri muri leta, ifatanya na leta kurwanya M23. aha rero biragaragaza ko byanga bikunda izo miliyoni nizo kurwanya izo miliyari nako, kuko nizijya mu manyekongo ziraba miliyari atabarika, ariko ni miliyoni mu mayero. izo miliyoni z'amayero nizo kurwanya M23, nizo kurwanya twirwaneho, nizo kurwanya indi mitwe yose idakorana na FARDC cyane ko Ushakamba. mbere yuko twinjira muri ritangazo turisesengure turyumve,
ubivuze uhagaze ku ruhande rumwe, reka nanjye mpagarare ku rundi noneho mbivuge. yego. ni ukuvuga Ububiligi buba bwakoze ibi ngibi kugira ngo bushyigikire Kongo, ariko si ugushyigikira Kongo gutyo. burya nshobora kukubwira ni Ububiligi egare FDLR, ntaho butandukanye na FDLR. ahubwo buriya muri ziriya ngabo kuko usangamo FDLR nyinshi, Ububiligi ni uburyo buziguye bwo gushyigikira FDLR. yego. reka twinjire mu itangazo. yego. mu itangazo ry'umuryango w'ubumwe bw'uburayi uravuga uti facilité européenne pour la paix, ubufasha buturutse mu Burayi bugamije amahoro. Lancement de soutien à la 31e brigade de réaction rapide des forces armées de la République démocratique du Congo FARDC. Vuga ngo gutangiza igikorwa cyo gushyigikira brigade ya 31 ishinzwe gutabara aho rukomeye. ni brigade y'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu mpine zitwa FARDC. Kinshasa 3 décembre 2024. Kinshasa kuri 3/12/2024. Alors que la République démocratique du Congo fait face à des situations de conflit et à la présence de nombreux groupes armés sur son territoire, mu gihe Congo ihanganye n'ibibazo by'umutekano muke mu burasirazuba bwayo, kandi Congo ikaba irimo imitwe myinshi itwaje intwaro iri ku butaka bwayo. L'Union européenne et ses États membres s'engagent à accompagner la République démocratique du Congo et ses forces armées dans le renforcement de leur capacité à sécuriser leur territoire et à protéger leur population. Umuryango w'ubumwe bw'Uburaya n'ibihugu biwugize biyemeje guherekeza Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'ingabo zayo mu buryo bwo kuzongerera ubushobozi mu gutanga umutekano ku butaka bwayo no kurinda abasivile, abaturage. Mushakamba, ahangaha Ububiligi ntabwo bwaba burebesha ijisho rimwe. ngira ngo ni ibimenyerewe. kuko impamvu mbyibaza kuvuga ko rwerekeza Kongo kugarura umutekano n'ingabo zawo, kandi noneho tukaba tutarigera tubona Ububiligi bwamagana ibikorwa bibi bikozwe na n'iriya mitwe cyangwa na FARDC. turebe nko muri Goma, ni kenshi twabonye iriya mitwe yinjijwe mu ngabo, tuyibona iry'abantu, tuyibona itwika abantu, tuyibona irasa abantu, tuyibona isahura abantu. nta na rimwe Ububiligi bwigeze bwamagana ibi ngibi, nta na rimwe twigeze twumva byibuze bwanatanze n'inama kuri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kugira ngo ihindure ibi bintu. none biriya bije, iriya nkunga ije nk'igihembo, twahita nk'igihembo. yego. Mushakamba, Ububiligi bwaba bureba neza? Ububiligi ni ibisanzwe buri kwimara agahindura. Ibuka ko FARDC na FDLR bamburwaga amanuza ibiromba, ariko abandi bajiginwaga, ndetse n'ibyo bakora banazi, kuko baherutse kubona akavideo uriya mugore ushinzwe ububanyi n'amahanga avuga ati, niba ari Lahibibu hari, avuga ati Kongo FARDC ikwiye kwitandukanya na FDLR, ariko none ikaba ihaye amafaranga. Nawe urabyumva ko ibyo bakora barabizi, ndetse biri kuri kimwe watubwiye, ni uburyo bwo gufasha FDLR ngo ikomeze ikore ibikorwa byayo bibi bya kinyamaswa. yego. reka dukomeze rero. dukomeze. Dans ce contexte, l'Union européenne a adopté, après requête des autorités congolaises, une mesure
visant à accorder une assistance d'un montant de 20 millions d'euros à la 31e brigade de réaction rapide des FARDC dans le cadre de la facilité européenne pour la paix. Ni muri urwo rwego umuryango w'ubumwe bw'uburaya wemeje nyuma y'aho bisabwe n'abayobozi ba Congo wafashe icyemezo kigambiriye gutanga inkunga ya miliyoni 20 z'amayero bakayiha brigade ya 31 ishinzwe gutabaraho rukomeye yo muri FARDC mu rwego rwo kuyifasha mu kugarura amahoro. Ese nibyo koko Mushakamba aba bantu baharanira amahoro turebye ibikorwa byabo? Ikiriho nuko inyegezi iriya ntambara kandi ntizarangira pe. Ndabona intambara igifite indi myaka nk'itatu imbere cyangwa 5. Mu gihe ibihugu bya bimwe na bimwe byaba bitekereza nk'Ububiligi nako byose se ko bivyemera niba European Union yemeye gusinya ariya mafaranga mu kwaha k'Ububiligi kubera influence y'Ububiligi birumvikana ko bose bafite aho bahuriye bafite n'ibyo bahuje nubwo wenda bamwe bakigira intungane. Kadukomeze à l'occasion du lancement officiel de ce soutien, le représentant de la délégation de l'Union européenne en République démocratique du Congo et plusieurs ambassadeurs des États membres de l'Union européenne vont effectuer ce mardi 3 décembre une mission conjointe à Kindu, province du Maniema, où se trouve le quartier général de cette brigade. Mu rwego rwo gutanga iyo nkunga yego abahagarariye umuryango w'ubumwe bw'uburayi muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo na benshi muri ba ambasaderi b'ibihugu bigize umuryango w'ubumwe bw'uburaya barakora urugendo berekeza kuri iyi tariki ya none 3/12/2024 barerekeza urugendo barafata urugendo berekeza ahitwa Ikindu. Kindu Mushakamba twibutse neza abantu Kindu ni mu burasirazuba bwa Congo ariko muri kariya gace k'amajyepfo. Berekeza Ikindu ni mu ntara ya Maniema. Iyi ntara niyo yahoze ifatanye na Sud Kivu na Nord Kivu bigize intara imwe. Baza gusanga rero ari ahantu hanini barabihindura bacamo intara 3. Noneho barerekeza hariya Maniema Ikindu mu ntara ya Maniema mu mujyi wa Kindu aho ahari icyicaro gikuru cy'iyi yego. Tukomereza ahangaha Mushakamba haravuga ati ils auront l'occasion de rencontrer les forces bénéficiaires de cette mesure d'assistance. Baragira umwanya wo guhura n'ingabo zigize iyi brigade yahawe buriya bufasha. Le gouvernement de la République démocratique du Congo est représenté à cette occasion par le ministre de la Communication, M. Patrick Muyaya. Leta ya Congo uwo muhango iraba ihagarariwe n'uyu munsi iraba ihagarariwe na ministre ushinzwe itumanaho Bwana Patrick Muyaya. Grâce à cette mesure mise en œuvre avec l'appui du ministère de Défense belge, l'Union européenne fournira
umushakamba twavugaga amafaranga ariko ndabona atari amafaranga yonyine. Grâce à cette mesure mise en œuvre avec l'appui du ministère de la Défense belge, l'Union européenne fournira des équipements individuels et collectifs non létaux pour améliorer les performances de cette brigade et procédera également à la réhabilitation de certaines infrastructures de leur casernement. Ngo hashingiwe kuri uwo mwanzuro wo gutanga inkunga, umuryango w'ubumwe bw'uburayi ubishyigikiwemo na minisiteri y'ingabo y'Ububiligi uzatanga ibikoresho, byaba ibikoresho rusange byaba n'ibikoresho byihariye ku muntu. Ubwo ni ukuvuga ibikoresho byihariye ku muntu nk'aho basanga nka wenda ni nko kubaka nk'amazu babamo, gutanga wenda tuvuge reka ntanga urugero, gutanga nk'imbunda, ibikoresho, amasasu, ariko noneho bagatanga no kuri buri muntu ibikoresho byihariye. Ubwo ni ibikoresho biba bigenewe umuntu mu bagize ziriya ngabo zo muri iriya brigade. Urumva rero ko inkunga yabo iraremereye mushakamba, biri ku rundi rwego. Ibyo byose rero ngo ni mu rwego rwo kugira ngo barusheho kunoza gucunga umutekano, kandi noneho bakazabasanira n'ibikorwa remezo bya hariya ku cyicaro cyabo hariya muri Kindu. La 31e brigade de réaction rapide des FARDC bénéficie déjà d'une formation et d'un encadrement technique de la part du ministère de la Défense belge depuis une dizaine d'années. Ko iriya brigade ihabwa ubufasha, ni ubufasha bujyanye n'amahugurwa, ikaba ibuhabwa na minisiteri y'ingabo y'Ububiligi. Noneho bakaba ubufasha babaha bimaze igihe cy'imyaka 10. Reka dukomeze. Comme pour tout soutien au titre de cette facilité, il est prévu un ensemble de contrôles. Mushakamba iki gikatugezeho gishobora kuba harenda batizera leta ya Kongo. Barabazi cyane. Ubwo baravuga ko hazaba ubugenzuzi gukurikirana bakurikirana uko iriya nkunga ikoreshwa. Ibibazo rero umuntu akugabiye inka akanagukurikirana kureba uko uyiragira, uko uyivura, uko uyikama. Baraziranye. Hano baravuga ngo comme pour tout soutien au titre de cette facilité, il est prévu un ensemble de contrôles et de mesures de suivi destinés notamment à garantir l'utilisation adéquate des équipements par la brigade ainsi que le respect des droits humains et du droit international humanitaire. Ukuvuga hazabaho gukurikirana, kugenzura neza ikoreshwa ry'iriya nkunga, banareba ko hubahirizwa uburenganzira bwa muntu. Barazi ko abahungu nibamara kwambara bazajya barasobanuka mu nzira. Dukomeze. Yego. Ceci s'inscrit dans une logique d'engagement stratégique plus large de l'Union européenne
dans le pays wasanga bazabaha n'ibindi birashoboka baravuga ngo ubufasha inkunga iri mu rwego rw'uko biyemeje gufata ingamba mu buryo bugari. Yego. Ubwo abiyemeje ni n'uriya muryango w'ubumwe bw'Uburaya muri kiriya gihugu cya Congo. Cet engagement, l'Union européenne le traduit également par un appui à la réforme du secteur de la sécurité à travers son programme uni pour la paix et la sécurité. Hano rero icyo bavuga ariko ya mayero ndabona arenze mushakamba n'ubundi urabona ko harimo n'ibindi bituma amayero yiyongera. Harimo umubare sinzi niba wabibonye. Ndawubona hano rwose. Umubare ni munini. Miliyoni 29,500. Izo miliyoni rero zigomba gutangwa mu gihe kirambye kuva mu mwaka wa 2023 birakomeza bikazagera 2027. Iyo ikaba ngo ari porogaramu bise ubufatanye mu kugera ku mahoro no ku mutekano. Uni pour la paix et la sécurité. Yego. Uvuga rero iriya nkunga babahaye iri muri uru rwego. Yego. Iri muri aya y'imyaka 3. Oya ntabwo iri muri aya. Iri muri aya haba hasigaye miliyoni 9 gusa. Haba hasigaye 9 n'igice. Ahubwo iri mu rwego rumwe n'aya ariko ikigaragara batanga ibintu birenze ariya wabona ariyo babemereye kubarekurira ubu ngubu. Yego. Context ni n'icyiciro uburyo urwego ikintu gifatwamo. Uvuga ni urwego iyi nkunga ifatwamo. La Facilité européenne pour la paix a été créée en mars 2021 pour financer des actions de la politique étrangère et de sécurité commune dans le domaine militaire et de la défense dans le but de prévenir les conflits, de préserver la paix et de renforcer la sécurité et la stabilité internationale. Nuvuga ahangaha barimo barasobanura iyi nkunga itangwa mu ruhe rwego aho bati ubufasha bw'ubumwe bw'Uburayi bugamije amahoro. Ubu bufasha bwatangiye kubaho, bwatangiye gutekerezwa mu kwezi kwa gatatu 2021 kugira ngo haterwe inkunga ibikorwa bya politiki mpuzamahanga ndetse n'umutekano uhuriweho mu rwego rwa gisirikare n'urwego rw'ubwirinzi kugira ngo hakumirwe ibibazo by'amakimbirane byose ndetse no kurinda amahoro no gutsimbataza mu kinyarwanda bibaho. Yego bibaho. Gutsimbataza umutekano n'ubusugire mpuzamahanga. Bagakomeza bati la Facilité européenne pour la paix permet notamment à l'Union européenne de financer les actions visant à renforcer les capacités d'États tiers et d'organisations régionales et internationales
dans le domaine militaire et de la défense. kugira ngo ahangaha basobanuraga urwego iyi nkunga itangwamo. Yego. Noneho bakavuga bati nibyo bavugaga ahangaha bavuga ngo la sécurité européenne, la facilité européenne, inkunga y'ubumwe bw'uburayi. Yego. Igenewe ibikorwa by'amahoro. ifasha ubumwe bw'uburayi gutera inkunga ibikorwa bigambiriye gukomeza cyangwa se kongerera ubushobozi ibihugu bikennye n'imiryango imwe n'imwe ndetse n'imiryango mpuzamahanga mu rwego rwa gisirikare n'ubwirinzi. Ibiri hasi rero byongera ngo na adresse y'umuryango w'uburayi, na adresse n'ahaturuka information cyangwa andi makuru. Yego. Arenze aya ngaya. Nshakamba rero ngira ngo aha hantu tuhashinga gati. Tubanze tuhavugeho neza. Urabona imbaraga z'ubuvuzi gushyiramo mu gufasha Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Yego. Ariko ntabwo ari hariya gusa Mushakamba, ntabwo ari ikindi ko twabonye ko icyicaro cy'iyi brigade cy'uyu mutwe kiba ikindu muri Maniema. Ariko mu bihe byashize twigeze gutangaza inkuru tuvuga ukuntu burimo gutera inkunga, buri no gutuza. Yego. Hariya muri Kivu y'Amajyepfo ahantu hitwa Kitoga. Yego. Ibi ngibi ngira ngo babyibuka Mushakamba. Ndabyibuka. Ibi bikorwa by'Ububirigi wabivugaho iki? Bwana Sentama, ni ikigaragara ko byonyine kuba ari iriya brigade bagiye gufasha, wenda mu bagiye bakurikira amakuru yacu yagiye atambuka mu myaka yashize, iyi brigade yigeze iza kwipima kuri M23 barayikubita irashwiragira irukangikizwa n'amaguru. Kuba bari kuyifasha rero mu by'ukuri no gufasha FARDC muri rusange, kuko ntango bivuze ngo aya mafaranga angana gutya azafasha brigade imwe, ahubwo azafasha FARDC muri rusange. Ikindi iri muri Maniema, ni mu bice byo mu burasirazuba, kuva Maniema uza Sud Kivu hariya Bitoga nako biroroshye cyane, bakaza bakarwanya twirwaneho, ndetse muri wa mugambi nanone wo kuza kurwanya M23, ariko za FDLR zabo n'ubundi aho zisigariye cyangwa aho zisigaye zifite ibirindiro bikomeye ni muri ibyo bice bya Sud Kivu byegeranye na za Maniema, ku buryo bwa Sentama bagiye gukomereza muri biriya birindiro cyangwa muri biriya bice FDLR, ubundi yongera igaruke igwana na M23, ndetse ku mugambi wabo wo kwambuka bakaza kurwana no mu Rwanda. Yego Mushakamba. Kandi urabona ko ni intambara Ububirigi bwarwanye kugira ngo inkunga iboneke, nubwo bavuga ko byasabwe na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ariko ishobora kuba yarabisabye ikabisaba Ububirigi ahubwo bukajya kwisabira Mushakamba. Nicyo kigaragara. Banabisaba muri ya marira yo kuvuga ngo dore RDF muyihaye amafaranga natwe muduhe. Natwe ni muduhe. Nta kidashoboka, Kongo nabonye ibintu byose bikora cyane. Yego. Twakomeza? Yego, twajya ku yindi ngingo. Kwa Tshisekedi rero yasabye Kiliziya Gatolika gukora ibitangaza. Ikora ibitangaza ngo ihagarike intambara. Mushakamba, Kiliziya Gatolika iraza gufata imbunda, iraza gusoma ishapure, iraza gukora iki ku murongo w'urugamba Mushakamba? Icyo bayisaba n'ubundi no gusoma ishapure. Yego. Kuko amakuru hano aremeza ko Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Tshisekedi yasabye Kiliziya Gatolika gusengera intambara ingabo z'igihugu cyabo zihanganyemo n'intare za Sarambwe mu burasirazuba bw'igihugu. Ubu butumwa yabutangiye mu mujyi wa Isiro mu ntara ya Haut-Uele kuri uyu wa kabiri ku munsi w'ejo, ubwo yifatanyaga na Kiliziya Gatolika mu kwibuka umubikira Bienleze Anuarite Nengapeta wahowe ukwemera mu myaka 60 ishize.
uyu mukuru w'igihugu yabwiye abashumba bo muri Kiliziya Gatolika ko mu gihe bategura amasengesho basaba Imana gukora igitangaza, babyumve neza, gukora igitangaza cyo guhagarika intambara yo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, yakwemera ko badashyigikiye, kandi Kiliziya yayisabye ngo kwemera ko idashyigikiye umutwe wa M23. Yagize ati, bavandimwe musenga, ndagira ngo mbasabe ikintu, niba Kiliziya umuryango w'Imana yategura amasengesho hose muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kugira ngo habe igitangaza, nk'urugero kugira ngo intambara yo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ihagarare, ibi byashimangira ibyo nizera ko Kiliziya idashyigikira inyeshyamba. Perezida Tshisekedi ntacana uwaka na bamwe mu bashumba ba Kiliziya Gatolika kuko banenga uburyo yahisemo bwo kurwana intambara yo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Arkiyepiskopi wa Kinshasa Kardinali Fridolin Ambongo yagaragaje ko uyu mukuru w'igihugu atarakwiye kwinjiza imitwe na FDLR na Wazalendo muri iyi ntambara bitewe n'ibyaha byinshi yakoze mu bihe byashize. Kardinali Ambongo yagezaho agaragaza ko gufata intwaro kw'abarwanyi ba M23 bifite ishingiro kuko baharanira uburenganzira bwa bene wabo mu bwoko bw'abatutsi batotezwa mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Bwana Sentama, kuki Tshisekedi yifuza ko intambara yahagarara ari uko biciye mu bitangaza cyangwa habayeho igitangaza, ntakomeza inzira y'ibiganiro, ntakomeza inzira yatuma amahoro arambye aboneka idaciye mu kurasa, kandi we agakomeza akajya kugura intwaro? Bwana Sentama. Mushakamba, urumva Tshisekedi impamvu ashaka kubinyura muri iriya nzira, biramutse binyuze muri iriya nzira byagaragara ko atsinze Mushakamba. Kugaragara rero ko atsinze ni ikintu gikomeye kuri Tshisekedi mu rwego rwo gukomeza kuguma ku butegetsi. Ni ingingo nziza kuri we, yamufasha kwiyamamaza no ku yindi manda. Ni ingingo nziza kuri we, yamufasha no ku kindi kintu icyo ari cyo cyose yasaba abakongomani gukora, yemwe hakubiyemo no guhindura itegeko nshinga ari ryo rimufasha kuguma ku butegetsi. Urumva rero Tshisekedi ntiyabura kubisaba Mushakamba. Nanjye ndabibonamo ibindi bintu, kuba Kiliziya Gatolika yafata igikorwa cyo kurwanya cyo gusaba ko iriya ntambara yahagarara, ari we wabisabye, ni igikorwa cyatuma abakristo bamwumva mu gihe abatoteza umunsi ku munsi. Ikindi Bwana Sentama kirimo, nubwo kiri ku rundi ruhande, niba Tshisekedi atekereza biriya kandi akagura intwaro akanashora abasirikare ku rugamba, ni ikigaragaza ko nubwo abashora ku rugamba yemera ko bazatsinda M23, cyangwa gutsinda M23 byaba igitangaza cyangwa byaba ari igitangaza, ariko ku buhanga bwabo ho bidashoboka. Yego. Kuko niba avuga ati musenge habe igitangaza iyi ntambara ihagarare, kandi yifuza ko ihagarara ari uko ayitsinze ayirwana, ni ikigaragara ko arazi neza ko gutsinda M23 byaba ari igitangaza, bitaba ari ubutwari bwe n'ingabo ze. Twakomeza Mushakamba? Yego, twakomeza. Tujye ku ngingo iheruka. Twajya ku ngingo iheruka. Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yereze u Rwanda mu rukiko rwa Afurika. Bimeze bite? Bwana Sentama, uribuka ko babanje kurega u Rwanda mu rukiko rwa Afurika y'Uburasirazuba. Ubu noneho bashoye ikirego barega u Rwanda ndetse na perezida warwo nyakubahwa Paul Kagame, bamurega mu rukiko nyafurika rw'uburenganzira bwa muntu, ngo kubera ibyaha u Rwanda ngo rukorera mu burasirazuba bw'iki gihugu cyangwa ku butaka bw'iki gihugu. Biteganyijwe ko urwo rubanza ruzaba ku itariki ya 12 z'ukwezi kwa 2 2025. Ni urubanza rukurikira urwabaye ku 26 z'ukwezi kwa 9 uyu mwaka, nyuma y'uko Kongo Kinshasa ireze u Rwanda mu rukiko rw'umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba irushinja kugira uruhare mu mutekano muke uri muri Kivu y'Amajyaruguru.
Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu rubanza rushya yareze u Rwanda n'umukuru w'igihugu ibindi byaha byinshi birimo kuba rumaze ibinyacumi by'imyaka ruyishozaho intambara, gusahura umutungo kamere wayo, ihohotera rishingiye ku gitsina ndetse n'ubwicanyi. Minisitiri w'ubutabera wungirije wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Samuel Mbemba yavuze ko uru rubanza ari urwa gatatu igihugu cye cyarezemo u Rwanda. Kinshasa mu minsi ishize yatangaje ko iteganya kurega u Rwanda n'umukuru w'igihugu mu rukiko mpuzamahanga mpanabyaha ICC. Bwana Sentama, ngira ngo ibirego bya Kongo bimaze kurambirana, ntabwo bikiri inkuru muri iki gihe bitewe n'uko buri munsi icyo bavuze cyose nta kintu bavuga badashyize imbere kurega no kuharabika u Rwanda. Niko bimeze Mushakamba, urabona ni nabyo twavugaga nimugoroba kugira ngo bashakaga ko karidinale wabo agera mu Rwanda akigaragambya, yego, agasakuza akagira icyo avuga ku Rwanda, barategereza barabiheba. Niyo mpamvu ni kuriya bahora baba bashaka aho ariho hose bashobora kurega barega u Rwanda mu Shakamba. Nta nubwo barindira aho bareze mbere ngo bibanze birangire bikemuke, bararega bakongera bakarega ibintu byabo ni akajagari. Ubu rero nta sinzi, ni ukubitega amaso tukazareba ibya Kongo naho ubundi ibirego byayo ntibishira, bihora ari ibirego kandi nta n'aho bidatangwa n'aho ariho hose bageze. Niyo bagiye gutangira konsere y'umuziki, yego, barabanza bakareka, bagafata ijambo bakareka. Ejo bundi bazanavuga ko n'abazize guhindura itegeko nshinga ari u Rwanda rwabishe, kuko ndabizi ko umuriro ugiye kwaka kubwira itegeko nshinga. Twagana ku musozo ndakeka. Tugane ku musozo rero, reka dushimire abari badukurikiye, tubibutse ko twaganiriye ku ngingo enye. M23 irimo gushwiragiza FARDC n'abambari bayo muri Masisi no muri Rubero. Umuryango w'ubumwe bw'Uburaya wageneye brigade ya 31 ya FARDC miliyoni 20 z'amayero yo kurwanya M23. Ikindi twarebeye hamwe ukuntu Tshisekedi yasabye Kiliziya Gatolika gutegura amasengesho yo guhagarika intambara ya M23 n'ingabo ze. Dusoreje ku ngingo y'uko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yareze u Rwanda mu rukiko rwa Afurika. Mushakamba rero ndagushimiye, nshimiye n'abadukurikiye, kandi abadukurikira mbibutse abakiri bashya batarakanda subscribe bayikande, ikandwa rimwe, bakande kuri like, bakande kuri share, amakuru yacu bayasangize inshuti zabo, kandi nanone banatwandikire badushyikirize ibitekerezo byabo babinyujije ahanditse comments. Umunsi mwiza rero, yari Sentama, Mushakamba, mikoro ni yawe. Murakoze cyane Bwana Sentama, murakoze abari mudukurikiye mwese aho muri hagiye hatandukanye, mukomeze mugire ibihe byiza.